bersyukur nak Islam jong udongsan hima. Gili menta ba kertong jong ka UDP RDA ba robat jon kajarin rekat kaji kesan MLA KBC berkinong kersan dilawan dan dakjat ban file ya kan nomination hakmat BC office menta ngi ba benang ro kelarang berkipai ba berkinong kersan jong ba robat wilayah dakjat menta kena poe hang hakmat jong governor house kejundan nak jisus kam bar kena Gidan ka jing sus kam ba shay ba pat ka response na ki meeting ki bagil long adu na ta ka step gilong shay ki ba ai zikr ben karang kebenang rum tak larang musman fi kadi kada ba ba mende ka soba kada mo tiktok Dah, kimbak dah. Apa iba robar ilawan? Ni guys kam bam tak berkenang rang kebenang ilawan. Ili lu kajing dan lang iba meba lendo. Iba jemino mau so dan lang ya iba. Robat jun ada kan. Juru ki amale tapi mesti lawan. proposal Apa dia?